Bokong sisya nong rum, wat ju pen heksu, ya kane ke isu. Ban ya pen inia, bat nga namar, ngalong thamula, bat kalong kumik. Kabom don jengmut hae ru, pidai ka kentai breu, tu dari la ka akor ke buram. Omdai ban suthat, bat keno yano ha ki social media. Namar lada don, bapen viral pat pisngurem. Lada pidon ki isu, tiya kran personal kan. Kiwe kila apan sim yak video jong pi, haba pila pen viral hi dalade. Namar hapok ke section, iwe not nyaw, jong ka copyright act, iwe kendai. Nyaw nriu, kadon ka fair use kapa sya aban. Penon kam yak video ne kidur jong kiwe. Ladang idon kam ban pelak khobor, bat kijing tip. Ladang ikwa apan kento, ladang ile research, bat ladang ile reaction. Nakaliang jonga, ngakerpat ya pi. Lada pidai kabriu ke bersutu, onai penjerong su, banyak pen inia bat nga. Henry tunginnya sukno, bat sa teks personal yang nga Facebook Messenger, lani Instagram. Kenang bangin yo, banyak keren ya sutu. Problem solving is very important to bring peace in the society. Nganget be ini kong sisya nong room, in pedang ya kita. Kijing terwa banyak sukno lane ya keren sutu no kumbala kwa banyak keren ya suk no da utei uba pelaj napang channel kani kadai kakerwa obala ai ni pertip da utei uba pelaj napang channel namar baulah kwa ya kani kijing ya keren ya suk bat ya keren sutu no mapi bat